Il-Gvern Svediż impona kontrolli ġodda fuq il-fruntieri. Dan biex ikunu jistgħu jikkontrollaw il-wasliet tal-immigranti qabel jidħlu fil-fruntieri. Dan ħareġ wara dikjarazzjoni ċara tal-Prim Ministru Svediż Stefan Löfven fl-ewwel kummenti li tal-ġurnalisti matul it-tieni jum tal-Valletta Summit. Because we need to keep control over our borders. That's very important. So it's border control exactly according to the rules that we are adhering to the rules that we have in Europe. L-Iżvezja kien wieħed mill-aktar pajjiżi li laqgħu refuġjati, tant li n-numru juru li dan il-pajjiż Skandinavu għamel dan aktar minn kull pajjiż Ewropew ieħor meta mqabbel mal-popolazzjoni. Jirriżultaw kollu l-Uffiċċju tal-Immigrazzjoni Svediż jinsab taħt pressjoni kbira għaliex hemm diversi theddid. Il-Prim Ministru Svediż ikkummenta dwar dan f'Malta. We can do this because when our authorities tells us we cannot guarantee the security and control over our borders, we need to listen to that, and that is why we took that decision. We're taking that decision today. And also the issue of the ID control. We need to make sure that people that get on the ferries on the way to Sweden, that they can identify themselves, because we need to make sure that we know who are coming to Sweden. Dawn il-kontrolli seħħu wara li ftit tal-jiem ilu f'Trelleborg, post li nsab mal-kosta Svediża, saret protesta sabiex jingħalqu l-fruntieri. Huwa mifhum li f'dan il-post hemm biża' kbira li l-poplu Svediż se jkollu invażjoni ta' refuġjati.